Ya ka Cherry Blossom Festival kabadi basang mentagasi ka khatnyo tarik undai wi arajar arfulai bat kabadi ban penkot akhat kendai tarik mentau benai lahaban pensange no nakadaw ka jungjur palat jong uslap kini kalongkat kum kejing pentep jeng keyboard ba penya ya kan ni kata masa lahaban kadaw hangne ba mentagasi uslap nadu menin kamit ulat her barok sisngi bat hakini ka jaka ba pulang ya ka festival kata po manan kut kalang boyrembong kemenan kala ketilut bat uslap ulah jorru aki babun ki benta ki jaka kila ketie bagi don kijing pengkrep penkrom ya kan ka festival kila thotlut nadu ki sound system nadu ki ying dara nadu ki jaka ki bala deban ai ban song dukan ki breo kini kijing pasangya ya kan ka festival labu ban pelong biang la chai ke sngi mat nakalang ki keyboard penyai ki beli penyai ya tamasa ki laong bagi tu ki beli bat di ki tiket kila banwan la shine ni la sngi la pelong ya kan ka festival Aban karo hangni baya kejing pelong ya kan ka Cherry Blossom Festival. Nadu bala penpanaya ka kladon de kejing persya lagi babun kiliang khamtam akabi bajing penkut ya ka hakasni ublai. Hani nak kaliang ka sarkar kala rai ban penyak bi syakmat akaba penkut ya kan ka festival hakasni ublai. Kejing kelima ta kalong bala ada pensengek no manta kasni ka khanyau tarik. Kabamut ka festival ka sa asni ka jaga ban pelong laisni. Ada ka sarkar ka pelong lasi kan penkut bat akasni ayu. Kibun kipat baru abakila i kejinglong jeng kamariang kibun ke bakal khonyo bakila donduk ke bakal tho ya kejungan kejung uslap hakabedei bakal penlong ya kan di ke festival